Ekiro ky'omwana wa Africa kikatandikwa hayabire Organization of African Union ninga JTOAU omwaka gwa 1991 bwanyuma y'abaana ba Soweto mu South Africa okwita mu bwingi barikwekarakasa ahubwo kuhakanisa enkora ya apartheid policy omwaka gwa 1976. Itwe okirwaro tugezaho ntugenda twese izuba kumanyisa abantu icyo kubanza twineho health services ezo kurebera eminyeto ahansi clinic twesere Baradun Far Hospital Adolescent Health Clinic ne running aburi izuba kandi nerebera eminyeto kurugami yaki 10 na ngo kusema myaka 3 baba bine kwetax kandi nka clinic nabo encouraging ngo abana abaziro twara abana ishomero kuko kutakushomesa abana konka no kumanya needs zabo neziha. Sisterine Tunkunda rukure ibesere Adolescent Clinic agizirengu bakozire icyo kwenda kutanisa eminyeto hamwe n'abantu abakuru kibahwere okwaturage bizu byabo kandi tukorita hano yanko mu Adolescent Clinic umwana no kwijainia omujanja binkanyina tubanza tuyihayo umwana tuganira nawe twareba uburwire bweye yabutugambira hati tubona kushara mtu eto mujanja abi tugaruka interactinga nabo tugambana cyo kwanza cyabyona adolescents n'abana b'imyaka 10 kuzara 19 umugeni y'ipage challenge kusinga kureba patients bitu indwara zitwita genitourinary system n'ibashendwara zikwatagana na system zo kushesha nina ne bicuka becha tuyambere munonga itunkabashabo kandi cyahweraho na naba abarwire bicu ba adolescents abo ahabo kuba imbaza uko habakuru bukuraguza side ndisha ushanga batwara ubwiro murayine cyo ushanga umwana nabayaga nkayishomero mukasheshe ayine na permission sheet yatera line n'abantu abakuru kurwo mukasheshe kusyana shayikumi akiriyo muri ejo line konkachi tiyambaho itagoba kutakontora kakubakoraho barakagarukayo abumwe bazayishomero bagakayishomero obundo buhereza oburi mu clinic age no kumurize mnyeteji okubegeso kwerinda kakoko kasirimu hamwe no kubariro zaro hari yabo abarukutungenda bakiri bato. On average abana kureba ko mwizoba ninka 15 average konkampiza za peak days especially during the school holidays ngoko kuchumanya clinic ntureminyeto 11 to 10 to 19 abana bishomero school going children so we are going to kubagal ko holidays enande yongera ushango na average on such days twaika kurabana kama 20 burizoba. Ekireki cy'omwana wa Africa omwaka ogu kizaguzibwa hansi y'omuramwa oguru kugira ngo okushoma kw'abana bono mu Africa kandi obwire n'ubwobu. Adolf Ayireka, TV West.